پشتی هفت روژانج ایریشن آسمانی و توبارانا با سر نافچین روش آوای کردستان و باکور سوریه ارتشا ترکیه آماده کارین ایریشکا بجاهی دکا. کنفرانسکا چاپمنیه دا مظلوم عبده فرماندار گشتی یه هزین حسد راگهاند و ترکیه خوشبو ایریشکا بجاهی آماده دکا و گروپین چکدار ان اپوزیسیونا سوریه جی جبو تبلیبونا و ایریشه آماده دکا. درباره سستیا هلوستا امریکا جگفین ترکیه فرهاد باقر پارێزەر و یاساناس ژکۆبانی ji bernameya çavê sêyem a radyoya Rûdawê re got ev helwesta Amerîkayê wekî fişarekê li ser Hesedê ye. امریکا به بێدەنگبوونا خوا وەکەئەنی دixwaze piyê Qesedê bade. عرب dibêjin siyasete evro. Yani Amerika وەکەئەنی dixwazin nameyekê bigîne Qesedê vay yani dibêt gule min bikî, dibêt wekî ez dixwazim bikî. Yani tedî car caran nakokî di navbera Amerîkî yani dijî îradeya Amerîkî li herêmê gavne pê têne. Her derbarê helwesta Amerîka de Abdîn Reşo serkirdeyê hevbendiya Sûrî ya niştimanî ji heman bernameya radyoya Rûdawê re got zehmeta Amerîka rê bide Tirkiye êrişeke bejahî bike. Ez bawer nakim Amerîkî rê jî reva bikin. Lê dawî ez dibêm bi girê werê girtin û bigîne şerekî feretir ez dibêm bawer nakim bigîne lê ez dibêm mumkîne منطقه شعب لسر بقرن وقت منطقات رفعتي ومنغ ما منغ وقندي الدوروية يعني ممكنة جبربانگا بیستوی مهیوه بالافرین شر و درونین ترکیه دست به ایریشکا برفره با سرسرانسری نافچین سینوری جگندوارین درکه و حتی هرما شهبال باکور حلبه و گندین نافچه شیروایه عفرینه کربون آرمانج.